الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jari niya mga palanggungan sing kami hakam Islam, alhamdulillah. Yari na isab kami ha jaman na to ini, waktu sing kita niyo ha programa amoy in kabiyaksahan da isab sing kita niyo asal da katagna. Amoy niyanan sing kami paay na tadhabun. Harap niyo na pakain. Pangasuko sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap manusia barakal. Amin subay niya majawab bukun sa jawabun iban kaptangan sa sumakawa jawabun iban hinang. Insya Allah subhanahu wa ta'ala supaya amin magmakbul in maksud sin uno na mamaksurun sin siyusyurin ng mga manusia laung ta habi ayon waktu na dahing hapangadjian amin mabaya namo biya mga pasawahon kadar kagaus-gausan namo insyaallah subhanahu wa ta'ala amin tungod pa kahalan si manusia katan kita niyong awon mamaksurun na to dahil di halaw man sin gumini damikyan da isab in Allah ta'ala aun tuod maksud niya nagpapanjari ha manusia. Na sabit to in labi marayaw amin pabatukon na to in maksud kabayaan na to do na amin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab way ramahinang sin siyusyo manusia bang niyari pabatukon in kabayaan niya maun pa amin masyiatillah maun pa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in kita mu'da magbalik pahadarat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Nah, sabit to hawak to ini insya Allah subhanahu wa ta'ala aun deng ha mga ini kabayaan na mo ipasawa kato taniw katan insya Allah hari pa tumaon itukbal ko muna in laung ta maglapal kaptangan amoy in laung ta iban-iban sin ako atawa laung ta pindua sin ako deng nga panagnaan pa sampai pawihaon insya Allah ta'ala amunay ni Sheikh Al-Limnading yari siya bihaon amuin damikyan ini manghormat serta manalam salam katut tanin kataan palito pagbersih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangwan ha agama Islam yari na isab kami iban singgol ko kalasahan imalup kanyo ha long tawak tuyaon ini karna maaon na isab in pagpatumtumpat yung tumiha antara sing kita niyo paliharan sin pangadjian at tawakan panghindo sin agama Islam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala aon long tawi mga maudo sin kami long ta amin dakay rayon akadar kagaus-kausan sin kami ruman ini panalam salam sin kami kanyo katan amoy niyan kamubiyaw ni maalop kamo salam kasila sa kanyo katan bangmayan sin Allah subhanahu wa ta'ala tawpikan in kita niyo katan sarta patubuon in pag-iman halambigi pangatayan sin kita niyo sarta sub iwan baya amuin lang ta magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin magtaat haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala lawilawa tuminggal at tawakan umanib deng hauno-uno na piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabkar na mga palangon na kama Islam amura ini imaksud sin kabuhi sin kita niyo di halaman sin dunya amura magibadat hati sin magibadat makad sin daakan sin Allah ta'ala sarta lumayo din katan uno-uno na di niya kabayaan amuin laung talanggar sara pasara sin Tuhan Rabbul Alamin.
Yang sabi ni kami mga katawtimuran sing kamo amin mag-adopt di kaniyo ha law tatampat mulya ini na maksud hadja magpatumtum hakato niyo katan mula ginhawaran namo in patumtuman namo in bang mayan in kita niyo katan amo in lang tatumutog haa masin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na Nabi sallallahu alaihi wasallam nagdakato niyo sarta hihinang niya pagpanginduaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala daran indua ha lapal si Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati o kautuhan amuin magpipinda-pinda sin pangatayan ando pataptapa in pangatayan sin kami doon ha pagtaatan kay mo iwan pataptapa in pangatayan namo doon ha agama mo amuin masub law ta mag-agama haagama sa bunal naw ding hadarat mo ya Allah sabkar na mga panahon na agama Islam na in kita niyo on wakto magdaan day ni in pag-iman sing kita niyo us dumag us lumuros labang wayron pagpatumtum di magpakarog nasihat di nga magkauruhan labi luwa di na lang tahimin ang sinparda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala na in lang tago-go niya gaman magbabawa sampay wal iyadu billah maig ni pag-iman halambigi pangatan sing kita niyo na inini mga palangon na agama Islam lamod din nga mapakayad sing kita niyo amo na insuway na to ayaran in pag-iman amo in bius kato sin Allah subhanahu wa ta'ala rejiki ini sintuhan rabbul alamin pagpion niya hisuring nga mga manos siya in amo in magpakawatok mon paaraman niya makawatok manawhid mon kaniya papag-iman gawot mon kaniya nga sabyad to aming kita niyo alhamdulillah jarihilan daw ta pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala ayaran sing kita niyo yadto ayon to pasaran nga sabyad to daran na to bago hunin pag-iman labay ring ha pagpangadji labay ring ha pagdungog sin nasihat karena in agama kaya baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha in agama nasihat amo ini in subay na to hati niya hihinan karena in pag nasihat ini makaigsinga sin pangatayan sing kita niyo mabago in panghati sing kita niyo amo sa mabago aon din habang nga parkala lang ta wala ta nakya pahaman ataw kan kaya iingatan ta sumakawa biat agbus limamon ha pangatud ta ataw hapang pangannal ta akong di ta nakapahaman nasabiad to bang kita makarog nasihat ng mga kaguruhan magbalik in panghati ta sarta mabago magbalik kay natagna sampay dumag in pag-iman at tawakan tumaas in pag-iman sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala dengan sabi ni mga palangon na agama Islam hilin ko ko kalasahan inamon lang tatumag na sinamuin maudo sing kami ha amin haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala falyatafaddal kato Alhamdulillah in mga pagbisarahan sing kita niyo ha waktu ini dahin ha amin hadis riwayat Abi Malik Harith ibn Asim Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-qur'anu hujjatun laka aw alayk kullu an-nasi yaghdu faba'i'un nafsahu pamu'tiquha aw mubiquha amad tuin biya mga pagbisarahan sing kita niyo akahupuan niya lang niya in pagsutsi magmana runhay ni dua dahil nga mga ulama lang niya bangkaw imian at tuhur hati niya in pagsutsi bangkaw imian tahur in kasutsihan syatrul iman hati niya tunga sin pag-iman walhamdulillah tamla'ul mizan in amoy in mujib Allah subhanahu wa ta'ala sarta pagsukur patuhan Rabbul Alamin amin magkabtangan kausin alhamdulillah in inilaw niya hikahipo sin timbangan sin hambuok amoy in mag ini sasabot pa Allah subhanahu wa ta'ala mamudji kaniya sarta pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala
Sarta lang niya in mamung subhanallah walhamdulillah, maghipo-hipo in duayaon sampay mahipo in halawman sing kalangit-langitan iban sin gumi. In dua ini. At niya dua kabtangan subhanallah iban alhamdulillah. Alhamdulillah. Sarta lang niya in sambahayang sahaya atawa long tapalita palita at niya amuy in mahinang mo palita atawa palitaan haadlaw muna na dahil di halaw man sing gumi ini amin makaingat kau timilag sin mangiiwan si marayaw sarta mahinang mo isab bang mo hipag-amal in sambahayang mahinang mo isab doon hayaon palita atawa palitaan halaw sing kubur sampay mabuhi na magbalik imano siya sampay haran lalawayan madto pasulga in mga bariman doonhan aun sahaya atawa long tapalitaan amoy in hasupaya sila ri malusot doon halalabayan nila sampay dumagpak madto pa amin kahinapusan na sin ini duhulan long tasin abutan sin papanahon sin mano siya haadlaw kana damikyan lang niya in sarakka at sadaqatu burhanun in sarakka yan katarangan dakula sin amin mano siya himinang kaniya amoy in sampay mabatok niya rito ha darat sin Allah subhanahu wa ta'ala in katarangan sin tungod pagpayanon pag sarakka sin mano siya haulihan na mo dato bis sarahon bukabukin sa Allah was sabru diya iwan sin kasabar ini silak laungta sin sahaya sin aming kasabar yato sampay doon haon mahipo marasok indaghal sin hambuk muslim bang aon kasabar niya amoy in ini dumagpak siya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang masimasin niya tiututuan yato damikyan lang niya in Quran mahamulya hujjatun laka aw alay adakala mahinang siya ini abugaw sin ikaw atawa mabaliskat in pakaradyaan katan amoy in magbing kay mo isabing hinang mo doon hayan naramikyan kullun nas yagdo in katan si manusia aon mamaksurun niya diha lawman sing gumini in kata labi-labi na in Allah Ta'ala aon day sa mamaksurun niya hangkan niya piya panjari imano siya bihan yan pabaiun nafsah na in siya ini magdagang sing ginawawaran niya na in pagdagang niya yaon biya baita aon dagangan mo sin indagangan mo on kahampitan mo nadakali sab indagangan mo yaon may nang sabab si malugi kaw bihan at niya imbiyeta doon bang marayaw impagdagang mo nakakugdan pa amin amo niya na in ikaw malapas kaw ring hakabinsanaan bang siya wala nakaamo amo na mahinang parsawaban sin makadawhat kaw sin kaliruan dakula haadlaw kanawa amo nadtuin amoy kamaksuran sin hadis mga katawtay manguran so tagnaan na to din doon ha amoy in ini panagnaan tuod niya yadto amo na lang niya out tuhuro syatrul iman ay balik ko pa ini pindua ko hisay kalim nading tungod pa amin parkalin asalda ini magsawsaw na kami sin ini pakaradya din nilang ta insyaallah subhanahu wa ta'ala so alhamdulillah mga palangon na kami Islam yan tulan na basta siguro karasahan na mo inlaw ta katibuukan sin amon hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki riwayat Abi Malik Al-Haris bin Asim sarta riwayat Muslim katwana in amon hadis na sabot kadto in katagnaan si Nabi sallallahu alaihi wasallam ha sabdan nilaw na at-tuhuru syatrul iman nasabot siguro kain na in paliharan si pagtakon tuhur unoy pagma na sin tuhur law sin mga ulama muna piya sa wakato hi Salih ibn Abdul Aziz al-Sheikh hafizahullah in agi niya law na at-tuhuru syatrul iman at-tuhur al-maqsud bihi at-tahara wa at-tatahhur
فإن صيغة فعول المقصود منها الفعل أي ما يفعل فالطهور هو التطهر كما أن الفطور والفعل الإفطار. Di ini law sinamuk guro mo in nagpasawakato sin hadis ini di paliaran si pagtagon at tuhor sabon pagtagon tahor katuan on tuhor sin tuhor lang niya at tuhor maksud bihi at tahara wa tatahhur in maksud lang na sin pagtagon tuhor di ini law si Nabi sallallahu alaihi wasallam in maksud di ini law na at tahara hati na kasutsihan wa tatahhur iwan sin pagsutsi hati narain dua makna kasutsihan iwan sin pagsutsi pa inna sigat fa'ul arapon lang na inkabdakan amon siga maun siya tumimbang pa amon lang na fu'ul sabab tuhur katwana so madto siya tumimbang pa fu'ul al maksud minha al fi'lu in maksud don haon lang na kakahinang amon hinang ma yaf'al ay ma yaf'al hati na amon hihinang niya fat-tuhuru wat tatahhur arapon lang na impagtagon tuhor amo na in pagsutsi hati na hinang gatuan paghinang pagsutsi kama annal futura wa filul iftar biya lang masin futur in hati sin futur amo na in kakahinang pag iftar hati na pagbuka hati na in taon nagpupuasa nagbuka siya in pagbuka yadto pagtagon siya futur hati niya maksud sin pagtagon amo in tuhor in hati niya ito manarain dua makna kasutsian iwan sin kakahinang amo ini pagsutsi. So amoyad to mga palangon ng agama Islam in beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na at-tuhur syatrul iman ay in pagsutsi kuno in ini hangtunga sin pag-iman. Hangtunga sin pag-iman. So manjari katuan uno naman in pagtagon pagsusiriha ini. Uno in pagsusiriha ini. Uno dana ba ini pagsutsi hapangatayan iwan sin ginhawaran atawakan pangatayan hadja at wagin hawaran hadja in sutsyon. Diha ini masabot siguro kalasahan apaliharan sin hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam hamaksud si pagtagon tuhor katuhan in kamaksuran niya bangko imian hahinang hati niya inyad tunarana siya in hinang sin pagsutsi iban sin hipanutsi kaniya mag-agad siya katanta nito na manjari in kamaksuran tuod sin ini amoy in hadis ini hakakuanan niya impagyanon doon hay ni pagsutsi bukon sadya amin hinang kau nagsutsi himinang sin ipag hingkatsutsihan sumakawa nararoon haon ni hinang katan uno na mayan in sutsihon sing kita sutsihon mo muna imbaran mo ring ha ini junub ibutang tabang tahibutang hati niya amo na lang niya in hadas dakula damik yan iban sin hadas sibi-sibi inadto mo na ring hakatan sabab doon hayan naglilimbang in pag-iman pa Allah Ta'ala hakatan sin ammal amon in pag-ianon umahat al-ibadat kainaan sing katan ibadat in inikatanta nagaaway in kasutsihan sabab di tayo maun sin Allah Ta'ala bang kau mag-ibadat humarap ka niri di kau magsutsi bihan siwo daing kaaunan kau nagpuasa siwo daing kaaunan kau nagini uno yaon maksud sinambiya pagjakat mo yon damikyan sutsihon day sabin alta amin yaon kay mo papakayon mo hasupay ri kau makapakay sindi banjari madtubihan amin mahinang na siya haram bang mo siya ri jakatan na mahinang siya haram nga bang kau ri magjakat bihan in ikaw nagkaon na kau simbukon sutsi amo tutudin maksud niya so hakatan ibutang ta ini kasutsihan di siya makabutas doon pagsutsi hati niya hihinang mo in pagsutsi doon haamin bangkaw tumunay na si daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinsambahayang dahil ha mga sarat niya in wudu nasubay siya aun wudu na inyaon bukon sa jaraun mutang sa katan sin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato di papahinang dahil ha mga dusa dahil ha mga katan hikalarak sin ang malibadat ta subay inya tusot si hunta at iniya haamin sa luhay-luhay na hinang biasing kabtangan amon di man jarhi pagkabtang pagsutsi ra sadto sin ini ginhawaran ta kabtangan subay sa jamarayaw katantan ang kanna sambil waitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amoy in patutugon in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala haun na nakatampat in hambuk muslim
amin yaon in pag-iman tutog kaniya. Nabang in pag-iman tutog, halam sindaghal niya, siya makahinang ini masyat patungan na to Rabbul Alamin. Amo ting kamaksuran niya. Na atin niya, biya na siya to, bakas na-explain mo niya to, duwaing katudyuhan niya, sintungod pa iyanon tahuron at tawa-tuhuron. Inya to karwarwa, nag-aakad na yan to ini pakaradyaan niya katan, sa alang na yung kamaksuran to, doon na ini, muna na, amin sutsihod mo yung ginawaran mo, dahil hapagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan na singkatan, ummahat ad-dunub. Amin katan, inaan singkatan, Sin pardusahan pa Allah ta'ala, subay mo naman na sutsi yung ginawaran tawihan. So, abdi tayo mo sin Allah ta'ala, bang nagdala mo din dua. In dosa, iwan sin amal pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay sa siya malanok. Ingkatan, sabab in Allah ta'ala, tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Nabihatin kamaksuran niya. So, dahil mga kaibanan katon, berasin aki, nasabot sin kami rihay ni mga palawan na kami Islam, natin na nagkanya-kanya in panapsir si mga ulama, padiharan sinamon pagtaon at tuhor, aw in pagsutsirihay ni. Sabat ko kain na, awan imyan kaibanan, laong napagsutsi sin pangatayan, aw sin kaibanan, marana in pagsutsi pangatayan, iwas sin ginhawaran. Aw sin kaibanan, pagsutsi sin ginhawaran. Sabi ni kata natin niya, kanya-kanya inamon panapsir si mga ulama. Diha ini, basta taring mga nasabot si mga ulama, kaibanan daw na, fakauluhu sallallahu alaihi wasallam at tuhuro siya itong iman, fassara ba'duhum at tuhur hahuna bitarkid dunub. In agising kaibanan, palihadan sinamon ng sinabi, in kasutsyan, in pagsutsi, hangto nga si pag-iman, tiyap sila sing kaibanan din kanila, mga ulama, laum na at tuhuro hahuna, bitarkid dunub. In pagtawong kasutsyan, pagsutsiriha ini, amo na in pagtinggal sin pardusahan. Kama fi qawlihi ta'ala, innahum unasun yatatahharun. Biasin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa munadod mga sila, bariman na sabot katungan, unasun mga manos yatatahharun, mga nagsusutsi singin hawawaran nila. At riha ini, atin nagsusutsi sing ginhawa, nagsusutsi sing pangatayan, iwan ginhawaran, timitinggan sin pardusahan. At watintinggal sin uno-uno na hiyaram kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. So rihay ni mga palangwan na agama Islam, hamok ayat sin Allah ta'ala, law na inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sa bunartod, intuhan Rabbul Alamin, makasimalasa, hatao nagtatawat, amindaran nagtatawat ng hapardusahan, wa yuhibbul mutatahirin, damik yanin Allah, makasimalasa ha mga tao nagsusutsi. In pagsutsi, dahil naman halaom sampay pakwa, katuan ha? Amo yan to. Damik yan, kaya kanapan si mga ulama, law na, intungod sin iman. In iman, al-iman, nawan. In iman law na atas dua bahagi. Atas dua bahagi. Fi'lun wa tarkun. Fi'il, hinang, iwan sin pagtinggal. Katuan, nabahagi magdua. Pag hinang, iwan sin pagtinggal. Fanispuhu fi'lul ma'murat. In hang tunga niya, hang kabahagi, law na in tunga niya fi'lul ma'murat, amun himinang nakaw sin katan sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wanispuhu tarkul mahdurat. In hang tunga isab, pagtinggal singkatan sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa tathhirun nafs bitarkil ma'asi. In pagtagon diha ini, in pagtagon pagtinggal sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in pagsutsi singgin hawawaran, labay ding pagtinggal sin una laong tamasiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan katuan. Amen to. Na manjari long ta doon hayaon, limin kita maun pa amin lang niya, alhamdulillah tamlaul mizan. At iniya in amoy in maghimumungan in ipon labi-labi na yung bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala sin imi alhamdulillah inyan na bangkaw imian alhamdulillah nag-akad in pamuji pa Allah ta'ala iban pagsukur patuhan Rabbul Alamin sin amoy in laong ta hanganing kita hambuk mano siya piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala subay hadya hitukbal sin kita in pagsukur iban subay hadya kita mamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala na inyad to hapamuji mo sarta pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala inyad to makahipo sin timbangan sin hambuk ipo mahipo in timbangan nito. Uli makahipo ito katawan, mampahala niya katawan. Dahil na Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi naman, daakan niya ito. Daakan niya, iwan inya ito hambuk dahil nga mga pialahil moron hayaon in amuin kamat tanan sin ikaw nang ako ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Biha natin niya ini kau kung kau magmataas dahil hindi hababaw sing gumini, hanganin ikaw ipon, subay mo, hibutang yung ginawaran mo, hanganin ikaw ipon, sinallah subhanahu wa ta'ala. Bihad to. Ang kana, inyad to, amin, subay di maig halawm sin panganal, sin hambuk ini mu'min, in daran, laung ta, misan di na kumuha in suara ring ha, uno niya, ha, dila niya, iwan sin simod niya in suara gumawa, in amin panganal niya, in pangikat niya, yadto mimikit in pamuji sarta pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, muna-muna, in kita ini, yari kita halaw man sin nikmat sin Allah ta'ala, amoy in papanaw sing kabuhi ta, iban sing kabuhianan ta rin Allah subhanahu wa ta'ala kataan. Nari yadto long ta makatapal, makasibo, sinamoy dirihilan sin Allah ta'ala kato, inamin bang biya kuanon mo. Misan sa turi na kau maghundong nito, di da pa makasibo, makauno ba, hindi makaapas. Haamoy ni matihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ini ato kataan, mangmadto na hinang, mahipo, dito hatimbangan mo, hadlaw ka na ka na. In kabtangan alhamdulillah. Amin kabtangan alhamdulillah. Nabihan yan. Na, sumuno. So, ayat yung kalagwan niya, katwan, ha? Atin yari to hadto in mamong hadjo ko alhamdulillah kabtangan alhamdulillah makahipo na sintimbangan sin karayawan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah. Atin ayat to kadto na makaan ni alhamdulillah makaan ang kanna pagwas kung maon ini piyang mamarayaw sin Nabi sallallahu alaihi kita alhamdulillah hangkatan sin hal di mayaw kay mo aton alhamdulillah ala kulli hal. So ini katan makaan harila ang kanna mga palangon ha ka Islam atin ya suway in bar iman in tiap-tiap na nga kung Muslim po Allah subhanahu wa ta'ala suway basa daran indila niya pagsikit po Tuhan Rabbul Alamin ayaw laong tabiak sa indila magkabtangan simparkala di kabak niya karayawan katuan sa suway ingkatan sinkabtangan mo magwa ding harila mo suway mahinang pudji sa tasbihan jijikiran po Allah subhanahu wa ta'ala hikabak mo karayawan atin niya pahala hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yan to sabay ta na angkan na ini magpanglang in kita atin niya di papabisaron sin pagkala log lamang katuan sampay in sa tulaat hangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam na mayta andan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut yasiyo in kaaunan niya nagpaparat saya singgaw kot pamarat saya po Allah ta'ala namikyan nagkakahagad siya simbat aw ninadlaw mahuli pagtung basa darat sin Allah ta'ala nalang sin Nabi palyakul khairan so ay hadya siya mamong sin marayaw Aulias mo, haway na marayaw hikapamamong na kaya ubusan na siya, marayaw pa yung nagduruhong na siya. Dahil sin mamong naman siya sin parkala, wayroon na marayaw hikapamong ni adakala, in mapamong ni mo kung na maamo. Katuan? So yan ito mga palangwan na agama Islam. Nariha ini, mga palangwan na agama Islam, in karayawan sinamunlong tamamong ka, alhamdulillah, ini kaya may ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, at niya makahipo sin timbangan, sin karayawan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na in Nabi sallallahu alaihi wasallam na may takatuan habuk hadith niya, law niya, aon dua kabtangan katuan. Kang hindu si Nabi sallam. Law niya kalimatani. Habibatani ila Rahman. Habibatani ala lisan. Sakilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim. Dua kabtangan, dua kalima. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habibatani ila Rahman. In dua kabtangan ini. Mang muna kabtang, labi ini kabayaan kasuwan sin Tuhan Rahman. Mamuna. Katuan? Khafifatan alal lisan maraanda siya ruwa ini indo kabtangan maraanda hikabtang sindila di ko kasigpitan magkabtang kaniya makaan sarta minsan pa siya makaan harila mangbiyari ni sabing kakaan niya harila biyado sabing kabugat niya katuan sakilatan ni fil mizan indo kabtangan ini mabugat hatimbangan sin karayawan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala unin dua karayawan unin kabtangan ini subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua ini kabtangan mga palangwan harama Islam. Yang hindu si Nabi sallallahu alaihi wasallam, magaan siya harila, mabugat hatimbangan, lawi kasuwan kalasahan sin Tuhan Rahman. Kabtangan yang hindu kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamod dari hadis ini katuan. In subhanallah, iwan sin alhamdulillah. Mamuno isya atau manghipo isya. Haut sin langit, iwan sin lupa, iwan sin timbangan, sin karyawan, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya mahinang siya panghindua. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, inamin kapamudji ka niya yadto. Hipuon sin Allah ta'ala, inlaw man sin langit, iwan sin dunya ini, sin amuin rahmat deng hatuhan Rabbul Alamin.
At inibukon sa dya, ikaw namin karihilan, sin namin piyangayo mo dua, sampay sin kaibanan tayo manghud mo malapay. Malapay. So, Yan to katantan. malapay. Nabihan to. At inibukon na dya amin makapataod sin timbangan mo sa makalapay pa kaw pa amoy ini taw tayo manghud mo bihan. Halaw man sin ini gumi ini. Laong talangit iban sin gumi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. In sumuno niya ron haon long niya, wassalatu nurun. In sambahayang laong ta palita masawa. At tawa ilaw la, ibutang to na ilaw. Mahinang siya ilaw, sin hambuok laong ta Muslim, in tungod sin sambahayang. Ang kan na isabi ni, amo na yung puunan singkatan ibadat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo hindi man jari siya, iniiron mo rin halawman niya. Subay siya roon. Amo yung tinggilan singkatan, iniinaan singkatan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Puasin syahada katuan. Puasin syahada. Amo na in sambahayang. Na, bang in sambahayang wala doon, di timindog in jakat, di timindog in paghaji, di timindog in katan biha. Pagjihad fisabilillah. Sampay pagjihad fisabilillah. Wayron tindukanan. Way tindukanan niya. Sab mo na muna, mahinang siya, ilaw, palita, sinhambok mu'min. Subhanallah. Halawm sin unon niya. Halawm sin ini pagdunya-runya niya. Sampay siya sumud palawm sin kubol niya. Sampay sadya siya umuno. Sampay siya buhiun magbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadlaw gana kana. Subhanallah. But sambil wiyita dunhan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya in riwayat din kan Abu Darda. In sambahayang duwang karakaat. Laong niya sambahayang kamusin ini yato sunnat pa isang. Sambahayang sunnat duwang karakaat. Inyan mahinang siya ilaw, sin hambuok, mu'min, halawm sin pakuburan niya. In sambahan dua rakaat. Ini sunnat pa katong Sunnat fardo. Mahinang siya palita. Mahinang siya palita. Ilaw sin bariman. Na. Pag ubos inyaon katan, ang sambatan ko, bang biya kuanon mo tuod, pagka siya palita, subay kita, magtaka, masinamon hipag-ilaw, tahadlaw ka na ka na. Sabi mo na muna, hadlaw ka na, nawayron na bulan, way nasuka, way nabituon. So, tigidlom na katan. Ikaw ay mag-ilaw ka niya. Ikaw na yung mag-ilaw sin ginawabaran mo. Nasa tumaga ko ilaw dahon umad. Nasubay ako na saltieta kama mo. Bihan. So, di ikaw mag-ibadat, hawak to ini, biya sa kaulaw lang, magtipon ka sinamin sa hayayaon, magpalagbo sin Magpalagbo sin sahaya mo. Sin sahaya mo. Sawa, sinamon palita mo. Sin palitaan. Hadlaw ka na ka na, ipag-ilaw mo. Oo. Sabab na, ibabayta ka to, bihan, lamik yan. Ini, bang maabot na hadlaw, akhirat bihan, ini katantan, manaw, harap pa sirat, tigidlom inamin labayan nito katan. Tigidlom. Bihan. Nari mo kaingatan, yung pag uno ini dagpakan sinsiki mo yaon. Aon ka siya katinggilan at away. Matubihan. Na biyabay ta doon haon, laong niya in ilaw na bahagi nagupat. Amin hipag ilaw. Ano naman ito ka to? Na. Hambok long niya doon haon, ilaw, in lagbo niya kaljibal. Biabo din taas niya, sila min ilaw. Sa bablong niya, biyabay ta doon haon, in amoy ini ilaw sin tiap-tiap hambok manusia, doon haamuin timbangan sin ibadat niya, pagsambahayang niya, rendiha, lawman sin gumiin. At iniyabang marayaw in pagsambahayang niya, amuin mataod in ibadat niya tungod paparkala sambahayang, na mataod din ilaw niya, at iniya malaggo. Na, aun waktu mahinang bihanin parsukuan mo, yung mga bod iberisyaon. Tidak depende rin nga, amal na hinang amin amal na hinang mo. Inlag ko sinsaya ka to, induag sinsaya mo, at based on doon ha, amin lagko taod sinamal mo isa. Taod sinamal mo. Nabiha. Na, bang long tabiya bod. Misan long tabakun bod ibiris, biya haja bod sambuangan inim, sarang-sarang na. Malagbo na. Inlagbo niya. Biya. Na mo ito. Na amot tilong niya in first class. At iniinsaya na biya bod. Biya bod. Na ini karuan niya, kasyajar. Biya sin taas sin kahoy. Napiyon mo ng kahoy mataas. Long tabang biya mga ini di kato. Akasya yan. Na yan mababa sa rin. Ano yan ha? Bauno.
May malago ka to, may wow no. Oh, bauno im mataas. Mataas siya. Oh, nabihan. Iban malago siya. Mm. Abang biya mga bauno yun. Na yo biya bauno misang biya akasya sa jayaon sarang-sarang Sarang ng laggo. inlago na kasyajar. At biyahan tang biyatin sa hayag katuan. Biyatin lago. Na inhi katun lang niya kalkama. Biya da sin taas-taas sin tiap-tiap manusia. Ang tigog niya katuan, Bang siya 6-footer lang sin anggalis, 1 mini feet in taas niya. Biyan to rin sa bintaas din ilaw niya. Amoy nini yaon. Bukon siya sa to nag-uulin sin uno yaon. Miya makad kaniya madtumariwihan. Mag-iilaw kaniya. Sabab amo at tinibadat mo rin diha gumuini. Nabihan. Amo at tinikatu niya. Inhi kaupat niya lang niya kal-ibham. Biya si bakul-bakul. Biya da kuman bakul 5 yaon. Tukid utaratan, watut pi utaratan okra. Bihan. Aun waktu bang makakusog-kusogin panaw mo matay. Oh, nawang isa mabuhi isa man to biha. Maloy siya mapung. Maloy siya mapung. Na inyad to katantan bihad to inuno niya. So hadain diha uno niya kanabiyeta doon uno siya palita. Palita insang bahayang. Insang bahayang. Na depende na kato magpataod sinamoy sahaya tabihan. Correct. Oo. Oo, nabang sa upama wayron sa bahayang mo tigidlom. Tigidlom siya. Inamin mano siya. At kada sambil aon pa ron na hadis beta lang ta hadis kudsi in tiap-tiap sumambahayang sumujud in hambuk ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sahaya in katan hiwal mo yaon in ruko mo in sujud mo inyon katantan sahaya siya sarta bang kaubos na sumambahayang umangkat katanin sahaya yadto pataas madto mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala na sarta ini sumapa at si hataw tagdapo kaniya. Amin si mambahayang. Amin si mambahayang kaniya. Sa talong niya na pagdamo kami ini iyayupot mo kami, iyayura mo kami marayaw, diyagahan mo kami marayaw na pangayon na po Allah Ta'ala amin diyagahan kay mo inamin na hinang mo. Subhanallah. Nawang isa balis katin na hinang, long ta wala siya nagparulis yung pagsambahayang niya. Atawa yung pagsambahayang niya biya keto kadto niya na hadya. Biya na sinamin sambahayang lang niya si mga tao amin uno ini biya sinlong ni amin uwak magtundok sin kuan yaon magtundok sin uwak lang biya tundok uwak yaon na inya na jaba kata sambahayang namo na sa nalong niya inamin sambahayang niya to biya siya sa panton kakana lupion bihan biya dagmay tarapo yaon mo sa tisampak pabayho sin amin himinang kanya amin sambahayang kanya kita kaw yan magbing kanya magbalikin namin kakuanan nito. Namo yan din ha mga ini kalagbuan lang tasin sa bahayang biya na sinaki siya in katan tindukanan sing katan ibadat. Misan pa yaon na po ning katan ibadat yaon namin umahat al ibadat. Bang wala doon ning sambahayang wayron tindukanan niya. Wayron tindukanan. Sabi sambayang ng katan sa pantundulonan ba yung katan? Amo na. Asupaya matibuok iwan mamumusmin katan ibadat mo suway on sambahayang. On sambahayang. Amen luluunan. Luluunan. Namang wayron luluunan sin ibadat mo atin napulak ka na adakala atin na mo pas sa katawan wayron. Atin niya bukon ba siya mumus? Bukon siya mumus. Bukon siya mumus. Hanggang lang sinabi as-salatu rasul ibadat. Rasul ibadat. Sambahayang no na using katan ibadat. Isa ka ula-ula. Atin abang uwi na sabot ni katuan in kabuhi sin ibadat mo yon sambahayang. Mo na tuod. Sabnain uwi ni katuan laun ta na intao alamat sin buhi siya na daw tabang oro niya. Nabang wayron o sinambog tao, subhanallah. Misan dam yaman na doy ni pagtawag kaniya. Amoy to. So diyan ni katon haway ta sing kaiwanan, law na paliharan sin sambahayang amoy nasabot di sinabilaw na as-salatu nurun. In sambahayang law na sahaya, sambat mo kaya katon in sambahayang palita. Palita. Nadilay na siguro karasahan kain na hati ni inamon sahaya. Irhil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap timo na sin sambahayang. Aon lang sinuguro kain na biya lang na sinamuin hati niya sahaya biya lagbubod katuan. Aon isab sumuno lang tabiya sinamon laggo sinamon kahoy yaon. Hati niya piyon mo na namon kahoy rapula. Amo hayat din namon antang sinamon sahaya niya. Damik yan no sabiya katan bakul-bakul na. Hati niya depende. Biya sin tindog. Biya tindog biya sinamon tindukan sinamon manusia. Yung katuan bang 6-footer ka lang na naintaas-taas sinamon sahaya niya. Biya sinamon lang ta amon size sinamon tamta tagdapukan niya. Nabang lang tabi mga pandak-pandak. Na pandak-pandak dahil sa baka tuan na biyato. So ini ni mga palangon ha kama Islam. Habay tayo katuan na doon. Natin na sa kaula-ula kita sa ini mga palangon ha kama Islam in magbaya.
Bang biyarin laggo sin sahaya kaway ang tahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay nag-usaha sin sahaya ini. Bang ko imusaha sahaya tiyo-tiyo da, at tawakan siwi-siwi da, naman natin mahasila sila pisang madapararat sin Allah wa ta'ala. Nahulog ko mawaya, biya laggo bod sahaya, at taway bakul-bakul da yaw. Amo na? Amo yan to, ha? Na amo yun yung mga paramang Islam. Habay ta kay wanang katuan si mga ulama, nagtapsir dihay niya lang, as-salatu nurun, sa bahayang saya. Law na, ay, in nur di law na, thawabuha. Ay, thawabuha, nur. In tumbas law nga sinsambahayang mo, sahaya. In sahaya dito law na mo yung partungbasan. Hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihilang kaw sahaya, in Nabi sallallahu na mayta, nagbulan sang hakato niyo, labiluwa kausukan, hapadiharan sin pagsambahayang. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, bashiril masyain, fiddulmi ilal masajid bin nurit tam yawmal qiyamah. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakugkuyaga, atau dihili niyo kakuyagan, imang sila magpapanaw, sin tigidlom, sin malindom, harap pa ka masjiran, sinaon kanila sahaya purna, haadlaw kiamat deng hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yatin baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam, insa kaw na isang bahayang mo yan, at tawakan tikang mo, pamasjid sintungaan dum, at tawakan sintigidlom, o doon naka waktu magrib katuan, atau waktu isya, atau waktu subuh, sab naon sa mga kauman katuan, kauman na wayroon biya mga street light, mga gaya sa buwangga, na masawa. Aon mga kapupuan, kagimbahan, atau hajaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam, katuan na, napukong biya sinamuna ang salat biyayaon. Bukon masawain hula, bang dum na. Pagsudlop naman sin matasuga, at iniatigidlom na hula. Na, pag-uwas timuyo, kaumyanaw pamasjid, sindom, tigidlom, karena pagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala, kaya rinduman ka, o tigidlom, in panawan mo harap pamasjid, ingatain pagpanaw mo yan, sartas in pagsambahayang mo yan, papandaryon sin Allah ta'ala sahaya, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, purna sahaya hiril kay mo sin Allah ta'ala, hipagpalita mo rito adlaw ka na. Amo yan ito mga palawan. At tiyata ka man naasal kay mo. Tiyata ka man na kay mo. Yan naman ipag-ilaw mo rito. Kay mo, subhanallah. Nabiyan ito. Natin nagbabatok iban simbeta ko nagbabatok ka ito namin tungod. At intimbangan sin amal sin hambuok ipon. Kaya na sinakimuyad to sin insya tungbas. Inamin sa hayayaon. Matipon dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo tim matayma mo, haadlaw ka na ipag-ilaw. Ipag-ilaw. Muna ipag-ilaw, halawm sin pakuburan muna. Ikaruan nilaw niya, alas sirat. Doon amin bangkaw manaw na sirat al-mustaqim. Magtubiyan sa biya na sinakina mo kain na ito, na wayron na bulan, way na suka. Wayron na. Na way na kuan. Wayron na sambatan mo street light. Wayron na street light. Kuan. Tigidlom na yung katanta. Na sa babet to, nasubay awon hipag-ilaw sin tiap-tiap hambuk tao madto humarap pa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na in-awn da ilaw niya min-awn sambayang niya in wayron sambayang na wayron mahina wayababon niya wayron uno niya wayron na babon niya hadarat sin Allah na amay ito na manjari kati kuno sumuno sumuno law na wasadakato burhanon. So dito na kanapan katuan dito sa bahayang so nabiya nagbusa. Sampai sa pila kita katuan. Kati di na So amayat do mga panahon ha kamas namin. So muno law na wasadakato burhanon. Harapon daw na in sadaka. Law si Nabi sa sugpat maripa hadis ini. Pagbusyabot sin Nabi law na as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam in sambahayang law na sahaya, harapon daw na in pagsadaka ini nilaw na burhan hati na dalil. Dalil. Amo ini. Uni pagtakon katarangan in pagsadaka. Uni pagtakon diha nilaw na ay dalilun ala sihati imaniha. In pagtakon lang na sadaka hangkan iyan katarangan atau kan dalil in hati lang na diha ini in sadaka tanda atau kan dalil sin karayaw sin pag-iman sin ambok tao nagsadaka. Sa atin niya in tao nagsadaka yaw tanda sin siya tagapag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Wasumiyat sadaka, nyanan selong na sadaka liannaha dalilun ala sidqi imani. Hangkan nyanan sadaka, pasalaw ngayon ini tanda sin ka hugot, iwan sin ka kusog, sin pag-iman, sin nabukta unag sadaka. Amo ini mga palangon haka may Islam. Atin na intao magsasadaka, tanda yan, sin ka hugot, sin pag-iman niya. Sabab na parkala pagsadaka ini mga palangon haka may Islam,
Bangwayron pag-iman gawgot sinambok manusia, bukod sin basta-basta Amo katuan. na tuod. Sabin pangalta, piaglugtuan mo. Iusaha mo, piagulasang saan mo. Iusaha in alta, yaon sampay kauukan mo Amo katuan. na. Na yung kauukan ini, mga pala na may ako hindi ko mabaya atin niya, malawa na yung kay mo. Amo na. Na, bang in tao, mahugot in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, minsan pa kaukan niya, hatatkala, kaya ingatan niya, wat in parkara, inihikarayaw ka niya, hikadawhat niya sing karayawan, din hatarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang niya hirihilin niya aun labi marayaw, hikanti ka na sin Allah ta'ala, sumagsadak ka siya. So, dalilin siya tagapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na, di maparak mo, in tao tagapag-iman, biya wala. Biya si mga munafik katuan, at ini mga munafik, in sila kadyusalli, magsambahayang sila. Sumagawa, wala tasahhal alayhi sadaka galiban. Sadi sila, bukod maluhay kanila, kamamuhan imaguno, imagsadaka. Magkasambahayang sila, sana inyaon law na di na paggastuhan tasin. Magpakita, magsambahayang. Sa, bang hatungod magsadaka, di na sila makarihil. Sa mayta, na bukod gawot in pag-iman nila katuan, bukod mawot. Amo na ini. So, yung munafik, yan nihinang nila. Ay munafik diyan, hangkan na abok wakto, adyaman si Nabi sallam, amuin liang nila mga iwan nila katuan na. Inari nila, hamapanay iwan nila munafik, la tunfiku alaman indi rasulillah. Ayaw ka mo magnapaka, hamanga sila amon yan, miya magad ha rasul sila Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yan faddo, hasupay sila iminsap na. Mapulak kadat na mig na sila din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mapulao din na sila sumuport ha Rasulullah. Sa mayta bangway na yan napakaroon kanila na way na sayan tumabang ha Rasulullah. Amoyad to. Sabab amotin panali nila. Amotin panali nila. Muna inyad to katambi ana sinagi mo intungod pa amin parkala long ta amin alta ini. Inyan long ta dungan ka jari si manusia kata bihad to sampai biyay ta limpal sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fidda wal khailil musawwam wal an'am wal harth sampai demikian siabot harugaing ayat wa tuhibbunal mala hubban jamma. Na inway pag-iman, insipat nila ini wala na pinda, mimbiyata sin Allah Ta'ala halom sing Quran, inamin ug nila haalta. Ug hamin mga nagkasabot ni katantan, sabab amoy ni inbiya paruli nila halom sing kabuhi nila. Biha, namun magtipon sin alta na sadya, mga sila amin mataod na alta, gaman magsusungin napso. Magtataod bang dapat sila ra kumaninta kasi ninbiya mga panganal nila. Na intao makapagsarak karon hayan mo rin tao ang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang siya makapagsarak ka amo nating katarangan sin pag-iman sin hambuok ini mukmin magdubihan. Sin siya timarrang naroon haon sin napalabi niya inda akan sin Allah ta'ala daing haamin nafsu niya. Nabihad to sadto. Atin niya doon tumarang katon siya way kaya pamarintahan sin nahanapson yung ginhawabaran niya. Arapon siya atin niya pamarintahan sin pagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi adabay butang mo biya kan Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Katoy kuno dia akse papasumbay na anak niya. Nabang miutang ka to hawak to na to ini. Uno hipamong si mano siya. Misanin namin mga parkala makaan biyahan mamong magha de mano siya. Di nasalong ni kun na nakamasintuhan ng biyahan. Mabinsan na nakita ka yan. Subhanallah. Nasain Nabi Allah Ibrahim, iyakad ni inamin ito. Inamin daakan sin Allah Ta'ala. Misan pa yung kaunan anak niya. Hati tanda sin ka. Tanda sin namin, labim hal ka, kanin daakan sin Allah Ta'ala. Rin sin namin ginawaran niya. Iban sin kauukan niya. Nabihan niya. Ang kanin Allah Ta'ala na may takatan, lan tanalul birra, hatta tunfiku mimma tuhibbun. Di nitud madawhat. In karayawan, hingga so ini kapag napaka, ini hama kauukan niyo. So atin na bang inkaukan mo, piyag napaka mo, karna sin Allah Ta'ala, yan alamat yan, tanda yan, sin kahukot sin pag-iman sin namang. Amon ito. Na manjari, in sumuno dahin doon, sumuno kaniya, lang niya, wasabro diya. In kasabar, in yan lang tasilak. Silak ko. Silaksin na. Biya long sin silaksin matasukayaw. Atin niya, long sin mga sila, ang kanya nandun haon silak, in pagyanon silak yan, aon biya makadibang pasok-pasok niya. Sabab mo na, in kasabar, ini doon sa siya sumud, haparkala, aon tutukasan sin Allah Ta'ala, mabugat hambok manusia.
Ampay kasabar, biyata si mga ulama na tuong kabahagi. Kaisa niya, doon magsabar sila, haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na haraakan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung sa lago-lago dosa, bang muri agaron. Di ka magsambahayag sa lago-lago dosa. Di akaw pag-usula mo hinang. Magtubihan. Daing sinamuin lang ta, magsabar kaw ha amin maksiyat. Maksiyat. Pianglangan kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa labiing bugat sinamuin, nagsabar, doon haamuin langta, piangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biha, namun hinang niya, panggausan niya, ingkatan sinamuin, piangdaakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, damikyan, iwan sinlong niya, amin tiyak dir sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayron parkala mo ron haon nakasud, sa sumakawa, kabayaan sin Allah ta'ala paaunon kayo mo, subay mo resab damikyan, pagsabaran niya ito. At asabro ada akdar. Naamad to. Ang kanalaw niya, in sa lago-lago kasabar, sumudunhan katuto, amo na lang niya in union, pagpuasa. May tayo kaya nga ng pagpuasa ron hayaon. Naglimbang iwan sing kasabar. Pasal nararasim pagpuasa, sa babing pasandalan kayo mo, inhiyaram iwan sin hiyalal. Hiyalal sin Allah ta'ala, iwan sin hiyaram, pasandalan kayo mo, ay papahinang. Hawag daw si Ramadan. Daw sin Ramadan, masya Allah. Nakita ko Sa lago-lago pagsabarin ni Kato. bago sang pagsabar Sa ning kamamuhan, yung pasabaran kayo, mo may asyat. Nahangkan na yung tanda niya doon hayaon. Ini, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadis kudsi, lang niya inamin puasa yan, katang sin amal sin na nakapu Adam, aun na asal. Biyayta sin Allah ta'ala, parsukuan niya, biyay ni biyad. Sa tungod paparkala sinuno, sinamin pagpuasa, inyan kako lang sin Allah ta'ala. Wa ana azibi. Ako rin tumungbasan. Sinyan ka. At hindi magtutungbas ka tan Allah ta'ala. Allah ta'ala. Special way tutungbasan. Special yan tutungbasan. Sabab mo naman rin, kadyakaan siya malaikat, inamin tao magpupuasa. Inakikat sinamon lang ta. Amin ho. Kahukot sinamon amon kaiklas niya. Narimara ka rin kasabar. Sabab mo naman na ron haon, biya na sinakita ka, nahangkan nang yan ang diya doon haon. Sabab silak, ini labay rin ha amin aon paso niya. Correct. Mantubihan. Naing kita, lumabay kita rin hatutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamoy ito yung biya mga kamaksuran niya. At inarihay ni Katuan, ina mo na sabot dihay ni Nabi sallallahu alaihi wasallam at inasabdo diya, in sa kaulo ng pagsabar, ina ito Katuan pagtawon mo diya, at ina sila. At tawakan kasawahan. Biyan to kasawa. Amo natin insabar. Sa siya ini, piyang hinungod si mga ulama, at ina in kasabar, although iyan sila na silak, at tawakan sawa, bukong siya saya, sawa, beto Katuan, sabi piyang hinungod niya ini, biya lang na sinamhantang sinsuka. Hantang sinsuka. Naman na siya, dalawang niya, ay ni asyamsu diya, wal kamaru nur. Pasal in bulan, way paso niya. Way paso niya. Sahayad dyan siya. Sahayad dyan. Pagka insuka, atin niya taga sahaya, sa taga paso siya. Amen to. Na in kasabar na mikyan, hanggang na piyang hinod, in kasabar lang na diya, atin na hiningod, biya pasuka. Biya suka. Sabi, in pagsabar mo ini, atin na in kasabar, ang kasigpit. Ang kasigpit. Biya sinsuka, or doon sahaya niya, sumagawa, na ang sa paso-paso niya. Bukod lang tabi, mga atin na sawahad dyan makawa mo, sa pwede paso makawa mo lang. So diya ini, mga panangwan, nakama Islam, beta sinabi Islam, as-sabro diya, in pagsabar lang na ini, atin niya, silak atawakan sawah. Beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni nuran ma'ahrara. Hati niya lang na sahaya sa nagalamod iwasin paso. Kama kala ta'ala bisin parman sin Allah ta'ala. Piyang hiningod ini. Sin Allah ta'ala walladhi ja'ala syamsa diyaan wal qamara nuran. Tuhan Rabbul Alamin in nagpapanjari sin suka diyaan. Hati niya masawa wal qamara nuran, demikian pia panjari sin Allah in bulan sahaya. Narihay niya na wasyamsu piha an-nur wal harara. Arapon lang na insuwa doon haon naglalamod in sahaya in sawa iwan sin paso niya. Wasabro kadalik, demikian in pagsabar biya sa bahadto. In pagsabar or doon sawa niya, on sahaya niya, sumagaw iwan kasigpit day sab. Naman na. Biyadto ka. Muna na biyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in tungod paparkala amin ini panukas sin Tuhan Rabbul Alamin. Amin subay niya mara in kasabar doonhan ikabutang. Biyabayta sin Allah ta'ala parman niya wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Wa naqsin minal amwali wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Kita kaw.
ini papagkugkuyakon intao masabal doonhan bang niya ini lang ta maramag atubang man ngayon katan In mga partandasan sin Allah Ta'ala sabot partandasan sin Allah Ta'ala kadto ko na imbano siyaon Kabuga. kabuga tiyo daring mga kabuga Isuwag aton pasuad dyan. Yan ang mataod. ini imbanos niya hindi matimba ini ni hapdi ini wayron alta aon doon mawapat dahil mga karasahan Kalawaan. mo. Mga kakasiniya. Uos wayron na bungang kahoy kabaakan mo. Subhanallah. In makadawhat daron namin tao makasandal sin tungod paparkala yaon. Amo nakapas ha mga palukasan ni katan. Palukasin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na tulong ta indon haon. Aon hadya paso niya. Kati kuno. Ha? Ini biasing kabuka yaon. Kublaan hadya kaw. Sapay lumapog dumakan in tao bihan. Pasalbang siya kublaan. Bihan. Na amo yad tindeng ha mga uno. Hapdi damikyan. Maso inutok sin tao maguno. Mangihapdi. Yaon katanta. Ang kandag aton na yung mga sila mo ng samon. Di ba pagkaon yaon? Kung saan ni makarupang ba't na munununo. Makarupang kanila mo. Way na pagkaon. Way na pagkaon katuan na sumakat na pata sinapdi. Tama na. Na sampay lang tanayin. Malawa na wakatanok oxygen na Tama utok. na. Na amo yan. Subhanallah. So, in mga bariman, katahanan yung mga ito katahan. Inshallah subhanahu wa ta'ala, hangkan sa betasin nabi, na pagkugkuyag yung mga bariman, ang mga sila makasabar, sin only sabsahaya. Sila, hilihir sin Allah ta'ala kanila, hadarat sin Allah ta'ala, hakasabar nila, haamun to nasabot mo kain ng katuan, pagsabar lang ta pagtaat po Allah Ta'ala, pagsabar lang ta maksiat, hindi siya himinang, dumugtol sin sara, sin tuhan Rabbul Alamin, namikyan pagsabar niya, hauno na pakadaran, sunda ka hikarayaw ka niya, ado doon na ka lang ta kawayaan ni bandi niya kawayaan, bang sin Allah Ta'ala kaya takdir mo kanya, inito pagsabaran niya, aparkala, Akan na ihinangan pa sa milunhan, timbangan, lang niya, in amoy in makasabar, daing haamin maksiat, in timbangan sin kasabar niya yadto, in darajat niya, makakawa siya tunggatos darajat karayawan. Gato ka Oh, amin makasandal siya sin amin maksiat, tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Auntong katos karayawan. Tunggatos karayawan. In amoy makasandal siya, daing haamoy in ini uno yaon, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At niya, hinangon niya, kadar kakausan niya, niya to katantan, tuyuan niya, katan, inyaon, aon, doon haon in darajat niya, unom nga katos, darajat, mahasil niya. Na, into, tungod pa amin kiyadar, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hini to kasun siya, niya to katantan, siyam nga katos, darajat, Subhanallah. inamin lago sin biya mga timbangan manglog ta timbangon ni mga uno yan Magtimbang sing karayawan. timbangon ning kasabal ba yan to Kasabar, oo. amin bugat sing kasabal rin to nabihan na amo yan tindeng ha mga biya ita kato bihan deng ha mga atar long ta in asar ini ambok na siya deng ha darajat si pagyanon hadis Hadith. oo impuunan niya ring ha rasul da Sallallahu alaihi alaihi wasallam nabihan to sumunod doon al-Quran hujjatun laka aw alay. Semenjak sumuno mga palawan ha kami Islam, amo na in Al-Quran, hujjatun lak aw alay. hujjatun lak aw alayk. Law na Al-Quranu hujjatun lak aw alayk. Hati niya, piyaso si Nabi sallallahu alaihi wasallam puas na siya in sadaqah. Atawakan law na muna law na as-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun. Isumuno wal Qur'an hujjatun laka aw alayk. Siyabot na isab si Nabi sallallahu alaihi wasallam in paliharan sing Qur'an. Law si Nabi arapon in Qur'an mahamulya sumaksi yan kaymo pakarayawan atawakan sumaksi day sab kaymo pakangian. Manjarian gumapi kaymo sa bati katon mag-abugaw kaymo. Mag-abugaw. On waktu isab hati niya sumaksi day sab hati niya against one kaymo. Bago ko marayaw, yung pagdamo kanya. Katuan? Amo yan to. So, rihay nila si mga ulama, wal Qur'an hujjatun lak, ay indallahi azza wa jalla, aw hujjatun alayk. Fa in amilta bihi kana hujjatun lak, wa in a'radta anhu kana hujjatun alayk. Ay baita si mga ulama, atin na in Qur'an hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumaksi yan. Sumaksi kay mo, bang mo siya yang gautaan, biyawbuan in pamando sin Qur'an mahamulya,
piaragbus mo agin hawawaran mo, hakabuhi mo in pamando sing Quran mahamulya, mahinang siya abukaw mo. Sumaksi kay mo pamarayaw insyaallah ta'ala, sumaksi adto hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian bangisab in Quran hati niya tiyang kiringan mo, piyakiyasan mo, wala mo yamalan in pamando halom sing Quran mahamulya, wala mo biyabuan in panghindo sing Quran, wala mo piaragbus hakabuhi mo, karena in kabuhi sin tiap-tiap Muslim suway makada pamando sing Quran. Kaya si Nabi sallallahu alaihi wasallam na asumo sin amok sahaba in Aisha radhiyallahu anha hatungod sin pangadatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam agi niya kana khuluquhu Al-Quran. In kaunan sin Nabi in pangadatan niya law na amo na in nabatbat halom sin Quran mahamulya. In sa kaulaw la in Rasulullah in kabuhi niya miya makada pamando sin Quran mahamulya. Amo yadto. So bang in Quran biyagbukan mo, sumaksi kay mo pamarayaw. Arapon bang in Quran, laong tapyakyasan mo, wala mo biyagbukan, gamman dyud, lamuri mo pagkahagaran, in Quran mahamulya, sumaksi day sa kontra kay mo, arakala may nang parsawani kasi sa kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin siya hati na, imiyan siya na, ako liupas na. Liupas niya ako lang. Ang padaakan tuod sin, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya, ikra'ul Quran, pa innahu ya'ti yawmal qiyamah, syafi'an li ashabi. Correct, kamu yan. Kita gaw yan. Basahan niyo in Quran, sabab, hisiyo-siyo in mamas sa kaniya, mahinang yadto, sumapaat kaniya, amin tao, tagdapo kaniya, amin namas sa kaniya bihan. Demikian, ikra'u az-Zahrawain, Al-Baqarah wa suratu Ali Imran, fa innahuma ya'tiyan yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Subhanallah. Haadlaw akhirat, amin may nang mutirong. Tumampan bihan niya on biya siya sa pantun gabon ini timutubong kaniya bihan namun di siya kapasuan in Quran mahamul subhanallah na bihan na habog boy ta sinallahu ta'ala katon hatuan aham nga manos siya ang kandalang na mahinang saksi para masinala ta wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha fadhalika al-yawma tunsa palmasid Allah ta'ala siyusyulong na in a'rada an dhikri hati niya manling siya hari siya humati sarta di niya bogbugan in Quran mahamulya sin Allah subhanahu wa ta'ala fa inna lahu ma'ishatan danka. Law sin Allah Ta'ala dihilan na mo siya kabuhian masigpit. Amo na. In kabuhi masigpit di katuan natin niya kahunit sin kabuhianan. Di pa hadon niya mag-start katuan tumagna law sin mga ulama. Da pa law sin pakuwuran sampay paadlaw kana. Wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Law sin Allah Ta'ala punon na mo sila adlaw kiyamat nabubuta sila. Subhanallah. Na may nabuta pasal sin wala naguno. Wala himati sing Quran, wala biyabukan ng Quran. Na magreklamo man siya, katon hadat sin Allah Ta'ala, Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhan ko may ta kami sabihin ni piyon mo mari palawm sin akhirat ini. Hati niya nabubuta sin bakas sa kami ini, makita sin dito kami halaman sin dunya. Lalaw sin Allah Ta'ala, kadhalika atatka ayatuna panasitaha. Biadahan law na di matungmon kayo intanda namin ayat dahil kamo lang sin Allah panasita niyo palupa niyo hadja wala niyo biyabukan wala niyo piaruli fadhalika al-yawma tunsa hadlaw ini kalupahan da sab kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala lupahon da sab kamo sin Tuhan rabbul alamin dahil partulungan at niya in namin pagyanon dito bang tiya iya ka ding daakan sin Allah Ta'ala magkasadnangan kita dahil hapar sa babang sing Quran niya bihan di kita kapasaran inya to hujjatan la bangyad to piasaran mo tiyay Quran mo amoy sa bibahin mo kuntara na hujjatan alay biya sinamin hadis lang niya yaji'ul Qur'anu yawmal qiyamah fayashfa'u li sahibi ini sumapaat ha amin tagdapo kaniya hadis tagdapo katon amo nakabasa kaniya fayakunu qa'idan ilal jannah mahinang yadto amin umambit kaniya palam sin surga subhanallah aw yashhadu alayhi fayakunu sa'iqan ilan nar atawa sumaksi na kaniya mahinang yadto aming gumuyod kaniya palom naka pinarka jahannam kati kuno gumuyod palom sina pinarka jahannam ampay inhambok yaon umambit kaniya palom surga inhambok amoy ing gumuyod kaniya palom narka palom sinarka nabaliskat niyan na amoy subhanallah na yun sumunod doon lang niya, kulun nas yagdo. Paba'iun nafsa.
pamu'tiquha aw mubiquha. Mubiquha. So, in kahinapusan, laong ta aruhulan si namin hadis, in katan sin manusia, beta doon haon, amoy in manaw siya tiap-tiap, ini mahinaat, sabab labi-labi na, in aming mga kausukan, bihan, sabab na inusugin, nagkanangyanan siya rajol, pasal sin, in si kinyaw ni hipagtikang ni hipagpanaw niya. Deng ha, kuha. Ang kanang radyo ka tuan, para sa reads. Jelo. Amo sikin niya. Sikin niya, hipagpanaw niya. Magtitikang. Sabab inang niya, maglawag kabuhianan. Bilang breadwinner niya, pada pamilya, na siya na mundong. Na manaw hadyayan, kahaba-kahaba may naat pa. Ba't ako kesa ko pantaha mga gimba na kaunayad to, ubos ang bahiyang subo, manaw na. Magka na sinini ipatan nila bihan, humarap na pagbabadyaan. Mantuan himinang na sinamin. Uno-uno na himinang nila. Manglag na kabuhianan. Manglag na kabuhianan. Bihad to na sadya. Na intungod paparkala pag-ibadat pa Allah Ta'ala, hambukin ni kabuhianan sinamin niya walihan sin mano siya. Bukon sa jasad, inusahan mo. Sampay sinya walihan mo, subay mo hinangan, usahan mo raisam. Subay magtimbang ini jasad, iban sin ru. Di man jarilong ta ini jasad sadya. Subay sin ru, magtimbang siya. Sabab bang di magtimbang, na matambok imbaran mo, makayugin ru mo. Na ada pun subay ito magsibo. Inyaw. Na along niya, doon hayaon, ingkatantan lang niya, magpanaw siya. Ha? Uus ito magbing, biya-biya na dyan, magtumbang bing, imano siya, maglag siya namin hikarayaw kaniya, biya da siya namin nini, mag-ibadat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung di sab ko tutug din doon namin mag-ibadat, di nadya ka kumuhan bihan, doon nadya ka timututug. Bukon, dirilan kita waktu. Ampain waktu tiyo-tiyo, amo na yung labi mahal ka. Bukon ba? Intaw tiyo dihil kayo sinullahu ta'ala, tiyo hinang sa malaggo impahala niya. Bihan, naamo yan to. Nalaw niya, pabaiun nafsa. Insiyabi sa pantun, nagdakang singgin hawabaran niya. Pakain mo hirarang, ingin hawabaran mo. Paay na tadhabon. Harap niyo pakain. Magdakang singgin hawabaran. Na, bang ingin hawabaran mo, diarang mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya doon mo, hinang ingkatan, ini longta, paglugto mo ha, inidaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kadaw sin karitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon hayan, mahardi ka mo yung ginawaran mo, dahil nga pinagkajahannam. Pamu'tiquha, aw mubiquha, nawang sa upama, piyasaran mo indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya kaw sin nagdagang sin ginawaran mo, harap kan iblis. Nabanghi iblis in piyagdagangan mo sin ginawaran mo, majul dyan na kaw. Mubiquha. Amo nadto in kasampayan mo biha. Natin na karoduhan mo kabinsanaan. Karoduhan kabinsanaan. Biha, magdora saan? Mangbukon mareho, mangi. Mangbukon sulka, narka. Mangbukon adlaw, room. Biya na hadyan. Limbang hadyan ka. Oo, naglilimbang niya. Oo, awon hadyalawan niya. Na amo yan tulong tain biya mga duhulan sinamin hadis. Ini, kaya dihil na to hawak to ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kalau ka mga waktu ini do kaing ni sa parkala ini mga pagbisarahan na to insyaallah subhanahu wa taala munal niya ini to tiyo da sa ato yung biya mga napasawa na mo to bat bang aron to din namin biya pa kuanon tain namin kamaksuran sin maluwag sa ini parkala bat hambok sa diyan kasabaryaon malago parkala saon bisarahon mo bihan sana niya to biya mga ini dihilan na mo na hadya bang mana jabe kahatihan na to insyaallah kamaksuran insyaallah subhanahu wa ta'ala. Menjadi niya ibalik kumari pa ini long ta pindua po Sheikh Alim Nadi. So alhamdulillah mga palangon na kami Islam amuyad to in kahimut-mutan sin hadis na pasasing kami hindoon palihara sing kabdangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long ta sa lago faid na makawa ta ha amuin long ta matod mo dito na sabot katuan ha sa muna piyag lang ta hiyambok-hambok si Nabi sallallahu alaihi wasallam mga kauunahan sing kita di halaman sin dunya ini nga sabyad to napaid na kula im makawat ta dito amon hadis to ha mga sila di morongog iwan sila mon kami lang ta na misalari ini insyaallah subhanahu wa taala na siwo kita katan kumawa lang ta pangadji andeng ha amon hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam sabot kaina so ring ha mga paid nakawa diha ini sumabot ako ring ha mga Bukharwa lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam ating mga hadis to piyon si mga ulama uning kapaidan makawa dito muna al-hasu ala tuhur wa bayanu manzilatihi min ad-din wa annahu syatrul iman atin na pagbulansang si Nabi sallallahu alaihi wasallam paliharan sing kasutsihan
pagsutsi ding ha pangatayan, ding ha igjil jangki, iwan katakaburan, iwan kasirikan, kakupuran, sarta pagsutsi sing ginhawaran, ding ha parkala long ta sa lumi-lumi atau uno-uno na parkala di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ding naman ha pardusahan, iwan sin na uno kata nasabot malumi, sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta atin na pagpatarang, in hadis ini sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sin long ta mo in darajat bimutangan sin agama, damikyan nang nasabot long na in paghasutsi ini ding hapag hangtunga sin pag iman. Damikyan mga panahon ha kama Islam nasabot diha ini in pagbulansang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatungod sin namoy long ta pagzikir, mamungko sin alhamdulillah, iwan sin panasbih, subhanallah ini katan, law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makahipo sin timbangan hadlaw na kana, damikyan manghipoi sin haut sin langit iwan sin lupa in pahala na karayawan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So diha ini mga palawon ha kami Islam amuyadto inding ha mga long tafaidda mataod pa paidda dita na masabot kata na mukhang buok. So magawa kaloramayan inshallah subhanahu wa ta'ala aon long ta masata dukaing waktu ngatuan na sabot na mo dariha ini long ta kapalikan inamo ilong ta nasabot sin kami riha ini. Habari kita insyaAllah ta'ala kalulong taong pero ay maudo katuan masalasin kita ha. Hiwalik ko magbalik ha guru ko kalasahanin namun lang ta manamuli sinamuin perkalasin kami haruman. Jadi niya mga katautay manguran na kami Islam alhamdulillah yadto na yung biya mga kaptangan sin kami murah-murahan nakahampit kita niyo ring ha mga ini pagpatumtum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo amoy in tungod paparkala bang tabi hati huntod marayaw inamin hadis na sabuted to siya buting kasutsihan iban si pag-iman bang tahati huntod marayaw ingkatan ibadat pa Allah Ta'ala pagsutsiyan sing ginawaran na to pagsambahayang pagsutsi sing ginawaran na to in pagpuasa pagsutsi sing ginawaran na to in pag ini jakat pag sarak kapag sutsi sinamin alta iyaon piangandol sin Allah Ta'ala kato niyo supaya ri kita niyo magkakaon sin hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin in amuin pag naik haji damikyan amuin kasutsihan maramo na yung kataan ummahatul ibadat pag iyanon harap madto pa amin ang kanayan to ngiyanan siya long ta ini rukun hikalima sa kaulaw la matibuok na siya roon katantan balangkom na katantan inamin hihinang murun haon kasutsiyan sarta diya mo yung ginhawaran mo madto paula sutsi amo na ini tiubuan sin agama sa bunal agama sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha amin lokal yaon ng kanna bang kita makawi din doon haon bang ini pag-ibadat tayo kaya ini nahinang sabab sin nasutsi yung ginhawaran mo katan in pagtawag kaniya hajjun mabrur. At niya in paghaji mo tiyay sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta raja'a kayawmi waladat ummu. Bang siya mo ipahula niya biya sinyang papiagana. Walay sa lahu jaza illa jannah. Wahi na. Malano. Sutsi na siya. Bihan. So natibuok yung kasutsihan niya rito. In sa kira-kira bang siya makauwi di niya na yadto kaunan silumi. Silumi. Ayaw niya natamakan magbalik. Ayaw niya natamakan. Puwas na siya naglano. Puwas na siya naglano. Bihan to. Namo yan tulong tain biya mga katibukan tuod, murah-murahan, inyad to katantan, biya na sinaki, sin kami sa kaino biya mga yari dihilan pa kami kasay, sin ini Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan yan pa sa mga katautay manghuran, namin wala na mo tasi kamo, kasupaya dyan parkala na to ini masi dumakan, na inyan katantan, pagsutsi sa ini mga katautay manghuran, sing ginawaran na to. Jawab na, alhamdulillah, yan na sumampay pa laom simbay niyo, inkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta pamiat simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam doa akan niyo katantan, sarta puas dengan pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal na mo dahil sabing pagsyukur pa mga sila. Amin masing-masing ari tumutundan kamo simparkala sa lagu-lagu ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in kami rin na makatumbas kaniyo. Allah ta'ala raim magtutungbas kato taniyo katan. Mga katautay manghuran na doa hikato masanap kuman hapo. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina muslimin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma waj'alna ya Allah minal mutahabbina fillah والمتمسكين بأوامرك واتباع سنة نبيك والسنة بنواهي اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى
ومن متن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.